U Ramikoh preslavi Švetaru Sadljana etno štandoh predstavili še združenja ženog z opštini Šid, a u etno hiži u Bikić dolu otvorena vystava vyšivaných za hlavčkoh. Nješka sme povolali da skelju združenja, njevše isti, ali je uglavnom to tu najaktivnejši, a obavjazno za sušestva. U Ramikoh manifestacije otrimani koncert u Domu kulturi na kotrim popri domašnjih i Šidjanoh nastupeli i hosti u Šorodu z Ukrajini, trio melodija i trio rapsodija z špivankami i melodijami svojho kraju. Posle koncertu počalo rubanje majskog drevka, kotre toho roku bilo najviše po teras. Pa više witamy stalno za to, stali rok za to Švetović, teraz to drzewa zrubujemy, już wiemy gledać jeszcze, które za idući rok bude drevo zrubane, które bude jeszcze większe, koto i rovnejsze. Także jest veljo prediktovanje, veljo roboti koło toho, ali postignješe šitsko kad će se. Zo domašnjima dzenj priprovadzeli narodni poslanici Olena Papuga i Nada Lazić, podpredsjedateljka Narodne skupštine Gordana Čomić i Nataša Šakota spred misije OEPS-a, kotri u Ramikoh inicijativi Šlit se nas zo združenjom ženog Bikičanki bešedovali o potrimovki ljepšomu položenju ženoh u ruralnih stretkoh.